A šta ako želimo izračunati valjanost složenog ponensa? Je li složeni ponens valjan zaključak? Evo, složeni ponens ima 4 sudne varijable, ima 2 uzroka i 2 posljedice. Tu imamo jedan primjer. Ako kiša pada, nosim kišobran i ako je blatnjavo, nosim čizme. Dakle, ima 2 uzroka i 2 posljedice. U drugoj premisi tvrdim da su se dogodile ili oba uzroka ili jedan. Dakle, barem jedan se dogodio i onda iz toga zaključujem u konkluziji da se dogodila najmanje jedna posljedica, a možda i obje. Dakle, kod jednostavnog ponensa koji ima 3 sudne varijable trebali smo imati 8 redova da bismo provjerili valjanost traženjem tautologije. Kod složenog ponensa morali bismo ih imati 16. Dakle, budući ima 4 sudne varijable P, Q, Z i ja sam stavila B, morali bismo ovdje imati 16 redova. To bi stvarno bilo komplicirano računati. Međutim, postoji jedan kraći način, vrlo jednostavan način. Taj način polazi od toga šta ako je jedna od ovih vrijednosti neistina. Dakle, dovoljna mi je jedna od ovih 8 redova ovdje ili 16 redova koliko ih god ima. Dakle, dovoljan mi je jedan red da bude neistinit i nemam tautologiju i zaključak je valjan. Dakle, taj kraći postupak provjere valjanosti kreće od toga da je jedan red takav da smo dobili neistinu. Tako da u tom načinu provjere valjanosti uvijek krećemo od toga da je zaključak nevaljan. Ta metoda se zove reductio ad absurdum na latinskom ili na hrvatskom svođenje na nelogičnost ili na proturječnost ili jednostavno na besmislicu. Redukcija bi značila ovdje svođenje, a apsurd kao neka nelogičnost ili besmislica. Dakle, u toj metodi uvijek polazimo od toga da je zaključak nevaljan. Kad je zaključak nevaljan? On je nevaljan ukoliko iz obje premise koje su istinite, dakle 2 premise imam istinite, u konkluziji dobijem neistinu. Dakle, iz 2 istinite premise dobijem neistinitu konkluziju. Naime, ako su mi obje premise istinite i zaključak je valjan, onda bi mi i konkluzija trebala biti istinita. Ako nije, a obje premise su istinite, to znači da je zaključak nevaljan. Dakle, mi od toga ovdje polazimo. To vam je inače objašnjeno u udžbeniku na strani 102. Ali ja ću vam sad ovdje predstaviti jedan kraći način od onog koji imate u udžbeniku. Najkraći mogući. Dakle, kad smo provjeravali valjanost tražeći tautologiju, onda smo ova 3 suda, 2 premise i konkluziju, morali predstaviti kao jedan sud, odnosno prevest u jedan sud. Ovdje ne moramo. Ovdje ćemo u jedan red staviti prvu premisu, pa do nje drugu premisu, pa do njih konkluziju, ali nećemo ih spajati. Kao što vidite, ne spajamo ih, nego sam ih odvojila s ovom crtom. Dakle, prepisala sam prvu premisu, onda sam stavila ovu crtu, onda sam prepisala drugu premisu, stavila crtu i prepisala konkluziju. I tako sam dobila ovaj jedan red. Dalje. Kao što sam rekla, krećemo od toga da je zaključak nevaljan. Evo kad je nevaljan. Nevaljan je ako je prva premisa istinita, druga premisa istinita, a konkluzija neistinita. Dakle, sad trebamo napisati da je konkluzija neistinita, a 2 premise da su istinite. Kako ću to upisati, odnosno gdje? Evo, pišem da je konkluzija neistinita. To upisujem ispod veznika ili. Druga premisa je istinita, to isto upisujem ispod veznika ili, a prva premisa je također istinita i to upisujem ispod konjunkcije koja spaja 2 zagrade. Dakle, 2 premise su istinite, a konkluzija je neistinita. To ovako upišem.
i sad to mogu početi računati. Jednostavno. Dakle, znamo da je disjunkcija, ovo je veznik ili, ovaj simbol za veznik ili, da je ona neistinita samo u jednom slučaju. Evo u ovom. Ako su mi oba člana, ovdje i Q i B, neistiniti. Dakle, da bi disjunkcija bila neistinita, potrebno je da oba člana budu neistinita. Tako da sam ja sad dobila da mi je Q neistina i da mi je B neistina. I pošto mi se Q i B, evo spominju i ovdje imam Q i B, ja odmah mogu upisati ovdje ispod njihove vrijednosti, odnosno da su oni neistiniti. Evo, to ću napisati ovdje. B je neistinit i Q je neistinit. E sad, sljedeći korak. Riješit ću ovu konjunkciju. Konjunkcija je istinita, a znam da je istinita samo u jednom slučaju. Dakle, ova moja konjunkcija je istinita, a ja znam da je konjunkcija istinita samo u jednom slučaju ako su oba njezina člana, dakle ova zagrada i ova zagrada istine. Znači, ja moram ovdje ispod ove hipoteze i ispod ove druge hipoteze upisati istine. Evo. Dakle, ova konjunkcija će biti istinita samo ako su oba člana, obe zagrade istinite, a to onda upisujem unutar zagrade ispod veznika za hipotezu. I sad to rješavam dalje. Evo, dobila sam da su ove dvije hipoteze istinite, a drugi njihov član je neistinit. Ono što znam o vrijednosti hipoteze je da ako je drugi član neistinit, a ona je istinita, to može biti samo u jednom slučaju. Ako je prvi član neistinit, dakle, ovdje ne mogu napisati bilo šta, ne mogu napisati istinu, jer kad bi prvi član bio istinit, a drugi neistinit, hipoteza ne bi bila istinita. Dakle, da hipoteza bude istinita, moguće je samo ako je i prvi član neistinit. To vrijedi za Z, isto tako i ovdje za P. I to ću sad upisati. Evo ga. Dakle, u ovom slučaju je hipoteza istinita, ako su oba člana neistine. Tako da sam ja sad dobila da mi je Z neistina i da mi je P neistina, i pošto se oni pojavljuju i ovdje u drugoj premisi, sad mogu upisati vrijednosti za P i za Z, dakle da su oba ta člana neistine. Evo ga. I ovo je zadnja operacija koju imam. I sad gledam je li tu sve u redu. Do sada je sve bilo u redu, sve smo naštimali. Da vidimo što je s ovim. Dakle, disjunkcija je istinita, a njezina oba člana su neistinita. I P i Z. I znam da u tom slučaju disjunkcija ne može biti istinita. Dakle, dobila sam nešto čudno. Dobila sam nelogičnost ili besmislicu ili proturječje. Dobila sam da mi disjunkcija mora biti istinita iako su oba člana neistinita.